ntse re eme jwalo a re bitseng o Jehova. Ba itshepelang Jehova ba jwalo ka thaba ya Sione e kekeng ya sisinyeha, e tielang ka ho sa feleng, bane dithaba di tiela Jerusalem hare. Ke ka hoo rona re leng batho, re thuso ya rona e lebitsong la Jehova, ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Phuteo e halalelang a keleneo mohau le kgotso ke modimo wa rona le ntata rona le morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Sengona a re kena ka hare ho tshebeletso ena, a re kena ka monyakallo obane modimo wa rona e le modimo ya re ratang. Re kena ka monyakallo obane re bantle rotlhe pele a sefahleho sa hae. O sa kgathatsehe o ba o motho ya jwang, modimo wa rona a shebe tshobotsi ya motho. Ke ka hoo hoseng ona a re ke re amohelaneng ka ho bina Hosanna 107, tlo moya o halalelang, moya wa nnete wa tjheseho. Kena dipelong tse batang, ditukise ka lerato.
re be jwalo ka difate tse hlomilweng pela metsi. Dumelang. Dumelang. Ha le tswile hantle ke taba e right. Le mama molefa ke mona kerekeng gore kereke ka nna kena. Ha re tswela pele mo Psalme Psalm 55 e bua le rona ka mantswe a reng o ho modimo sikela thapelo ya ka tsebe o ske wa furalla dithapediso tsa ka o nkutlwe me o nkarabe ke timeletswe ke sisa pelo ke a dumaduma le rona o sengwana re dumaduma o bane re timeletswe ke Jehova wa rona re a dumaduma o bane re mema modimo wa rona o re atle a be le rona tsatsing lena ka o dumaduma ha re tswele pele re mororisi ha re bina Hosanna 5:7 ke rata mmoloki wa ka yena molopolli wa ka. Ke rata mmoloki wa ka o bane yena ke lesedi la ka o nna botjheng ba ka isita le botsofading ba ka
ke mmoloki wa ka eo ke mo ratang. Ke ka hoo Mopesalome a reng o Psalm 40, kana ka lebella Jehova ka o tia, a itshikamisetsa ho nna, a utlwa ho dumela ha ka, a nyolla sekoting sa tshenyeho le tebetebe ya seretse, a beha leoto la ka lefikeng, a tiisa mehato ya ka. Ke ka hoo ke mo ratang hobane o tiisitse mehato ya ka. Ke ka hoo ke mo ratang hobane ke modisa wa ka. Hosanna 2:64, ke na le modisa ke tla be ke tlhoka.
ha ke na le modisa le ha dira dikantloya o sa tla mpaballa le bophelong bona hobane ke tla dula ka thabo ka ntlong ya hae. Ke ka hoo Psalme e tswelang pele sefeleng sa maholote Psalm 66 e re phahamisetsang ho Modimo meoyo ya lona ya thabo, lona mafatshe ohle, rokang kganya ya lebitso la ona, le o tlotlise ka dithoko, e reng ho Modimo mesebetsi ya hao e tsebahala hakakang. Ka baka la boholo ba matla a hao, dira tsa hao di ipeha ka tlase ho wena, dira di ipeha ka tlase ho Jehova, hobane Jehova e le yena ya re ratang. Ke ka hoo re tlamelanang o morati ya nthatang, ya ikentseng motswalle wa pelo e tshepehang. Hosanna 5-0.
ha ke na le wena a ke tshepe o sele le anka ba nthonyana e fokolang o sampane o le morati ya nthatang ke ka ho mo Pesalome a reng rorisang lebitso la Jehova mo roriseng lona batlanka ba Jehova ba emeng ka tlung ya Jehova mabaleng a ntlo ya modimo wa rona rorisang Jehova obane Jehova o molemo le roke lebitso la hae obane ke ntho e ratehang obang Jehova o ikgethetse rona ba Jakobo. Mema Molefe Junior a go dumedise batho CWL. Wiso tlhompho ho ntate morale moya o simpolokeng a go dumedise phuthego.
Ntate Malefetse a ko dumedise phuthego. Pina e tsamaile Ntate Malefetse, Ntate Mokgopa mo thuse. Ntate Malefetse pina e tsamaile. I gave to the guys. Guys, can you give us some song? Are men kama authority setse bo mong ba rona o Jehova. I stand tall.
Hosanna 2:5 ke se ke utlwile Jesu ha o mpitsa o mpona ke lahlehile o re wa re wa mpholosa. Fase. Ntate mama kwana kwe. Ntate mama kwana kopa o thume di aircon ka ofela ka hore ka re wa chisa. Le rena ba mo nyaka go kopa re kwale menyako ka otherwise it's an opposite. O thume di aircon re bule ka ofela tsone ntate mama kwana. A re fumaneng kakaretso ya molao wa modimo o tswa bukeng ya Mike. Kakaretso ya molao wa modimo o tswa bukeng ya Mike chapter 6 temaneng ya borobedi. Ha re fumane yona e balea ka mokgwa le tsela ke ena. Wena motho o tsebisitswe se le molemo le seo Jehova a se batlang wena ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane le o tsamaya ka boikokobetso le modimo wa hao. Wena motho o tsebisitswe se le molemo, empa o bane re le batho re a sitwa, ke ka hoo re reng dibe diteng. Hosanna 1:14. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus.
epistoleng ya pele ya moapostola Johane, fumana mantswe a re hopotsang ao ka ona Modimo wa rona a buisanang le rona. Kgaolong ya pele temaneng ya borobedi, bua le rona mantswe a reng, ha re re ha re na sebe, re a ithetsa, mme nnete ha eyo ho rona. Ha re ipolela dibe tsa rona, Modimo wa tshepeya, o lokile hore re tshwarele dibe, mme o re hlatswe bokgopo bohle. Ha re bolela hore ha re na sebe, re o etsa o leshano, mme lentswe la ona ha le yo ka hare ho rona. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus, re le batho re emotse sebeng, re le batho re sitetse bana ba borona. Ke ka hoo e mong le e mong wa rona tlameileng a ikopele ho Modimo wa hae tshwarelo, hobane letsatsi ka letsatsi re ntse re sitelana, empa tshwarelo e teng ho Modimo wa rona. E mong le mong a ikatemetse ho Jehova ka boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a re, Hosanna 238, ke dumetse ho morena ke mo neile pelo ya ka.
ntate dumelang. Tatan, aye. Amjan. Ufokeng. Bomme dumelang. Le tswile hantle. Le kgotla dumela. Hi guys. How's it? It's cool, eh? Skipping, yeah. That's good. Ona le motho thoko wena akere. Wa ko mo dumedisa hore wena o kgomaretse mang.
atumetseng o tle sebetsang le nna ka verse le nngwe fela ha re minela a atumela kampo tla ipinela ke tse Ari emeng ka maoto re tsebe ho rapela. Let us pray. Ntate wa rona ka matsatsi otlhe re a o kopa morena wa rona o tsebe o re etella pele. O re rute o hlwekiswa le botshepehi Ubani ke tsona tse re tshwaretseng modimo wa rona. Ke ka hoo seng wena re o memang wena Jehova. Re rake o kene ka hare ho phutho yena wena mmoloki wa rona. Re o bitsa thapelong ya rona re tlo senatla sa lehodimo. O tsebe o itshenola ho rona modimo wa rona. Ro bone ka dipelo tsa rona. Ko bane modimo wa rona re ntse re hloka matla hao. Bane re le batho re ntse re hlolwa ke sebe. Re a o batla wena ntate wa ditjhaba. Wena modimo wa rona. Thapelong ena ya rona o seng ona. Re modimo. Ako re tlatse ka lesedi la hao. Ako re tlatse ka lerato la hao. Ako re tlatse le ka tumelo ya hao. Bane o tsebile o hasa lesedi maphelong a rona. Re tla tseba ho ba o modimo ya halalelang. O re senolele lekunutu la mmuso wa hao modimo. O re phemisetsa lefifi. Mme o re hlolele sebe ka mehla. Ubani tsatsing le leng modimo wa rona. Re a o kopa. Tseo lo thata re kopa o hlono lo fatse lentswe lena. Hleka dipelo tsa bana ba hao. Bula ditsebe tsa bana ba hao. O di thibulle. Ba utlwe lentswe la hao ka lerato. Le ae ka hare ho dipelo tsa bona. Ho fihlela tsatsing la tsoho ka Kriste morena. Amen. Ardulem fase. Phutho e halalelang ntumelle ke boele ho wena ke o dumedise ka mabitso a mararo lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Congregation of the Lord, allow me once again to greet you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ke a o kopa o bane ke a tseba ke nako eo o ipotsang o ba o etsahalang empa ke kopa motsotsonyana le tsebenyana e tswang ho wena. I beg of you because you are wondering what is happening, but please bear with me and give me just a minute of your time. Bane ke le kunutu la Kriste le re tla re senolelang tsa lefase. For it is the secret of Christ that will reveal the things of the world. O bane re le batho. For we are people. Re sitwa o rorisa lebitso la Jehova. We are unable to praise the name of Re Jehovah. le batho. As a people, Re sitwa o
o rorisa letsoho la We Jehova. are unable to praise the hand of Jehovah. Letsoho le re fupareditseng, letsoho le re fileng boruto. The hand that gives us warmth, the hand that holds us tight. Bane re le batho, For we are people. re a utlwa, We listen, empa re di a utlwisisa. but we take time to understand. Hoseng ona re kopana letsohong kampo letsohong la Moshe. This morning we meet in the hand of Moses. Buka ke ya bobedi ya dibuka tse tsebahalang goba ke the book of the Pentateuch. The second book of the books that are known as the books of Pentateuch. Ba bang ka puo ba re ke buka ya molao, the Exodus. Other people call it the book of the law, the Exodus. Ke ka hoo e bitswang goba ke the Torah, the book of Torah. This is why it is called the book of Torah. Exodus 33. Exodus 33, Re bale temaneng ya mashome a mabedi le metso e mebedi. from verse 22. Ebe e mong hape o re senolela o buka ya Luka, Someone else can open the book of Luke, kgaolong ya bobedi. chapter 2, Temana ya leshome le metso e meraro le ya leshome le metso e mene. the verses of 30 13 and 14. 13 and 14. Exodus 33, verse 22. It reads as follows. And when my glory passes by, I will put you in the crevice of the rock and cover you with my hand until I have passed by. E mong a ka re balela Luka 2. Luke chapter 2. Luke 2, 13 and 14. Khanya ibe uhumudimo ya mahodimo ahudimo. Khotso ibe lefatsheng ho batho bao o kgahlwang ke bona. Khanya ebe o modimo mahodimong a hodimo. Hoseng ona phutheo e halalelang. This morning, congregation of the Lord, Temana thero ya rona re fumana ho tswa ho buka ya Exoda. the theme for this morning we'll find in the book of Exodus, Mo re tla sebedisang lentswe kganya. where we will use the word glory. Ya ba ke re kganya ebe o modimo mahodimodimong. And I said, glory to be to God the Most High. Buka ena ya Exoda. In this book of Exodus, Ba bang ba re e ngwetswe nakong ya between 1445 and 1404 BC. it is said that it was written during the years that have been said.
Ho thwe ka nako eo buka ena ha ne e ngwalwa Israele e ne e le lewatateng. And when this book was written, the Israelites were in the desert. Ba ne ba lebile lefatsheng leo ba neng ba tshepisitswe lona ke Modimo wa bona. They were on their journey to the promised land. Ha buka ena e ngwalwa taba tsa yona di tse akaretsang dilemo tse makgolo a mabedi. When this book was written, the news include the years that have been said. Yaba mohlodithero wa buka ena ya Exoda. And the main theme of this book of Exodus, Bontsha matla a Modimo a tsebang ho re tshireletsa. it shows the power of God who is able to protect us. Ya re bontsha Modimo wa rona ya sa tsitsinyeheng. It shows us our unshakable God. Yaba o re fa melao ye leshome eo ka yona re tlameileng re itshetle ho yona. And he gave us the 10 commandments that we must stand upon. Qetellong ya rona re le batho. And in the end, he says, us as a people, Re tlameile ho ba re tsebe ho ba ha re rorisa Modimo wa rona re mo rorisa ka tsela e jwang. we need to know that as we praise God, how are we supposed to praise him? Ke mo Modimo a ihlaisang. This is where God reveals himself. Hore a re bontshe ka tsela eo re tlameileng re mo rorise ka yona. And he shows us how we are supposed to praise him. Ke ka lebaka leo a re fileng Moshe ore a re fe ditaba tsena tsa ho mo rorisa. This is why he gave Moses that he must instruct us on how Kajeno to lena glorify re him. tiana le temana thero ena ya rona. This morning we see this verse Mo Moshe a buisanang le Modimo wa hae. where Moses converses with his God. Taba tsena di etsahala ho ba ka morao ho ba Moshe. These things happen after Moses, Ane a nyolohela thabeng ya Sinai. after he had gone up to the mountain A of ilo Sinai buisana le Modimo wa to hae. talk to God. Ba Israele ba ne ba fela pelo. The Israelites were becoming Ba impatient. qala ho They ngongoreya. were starting to complain. Ke mo morao ba kupileng ho ba Arone ho bana a batlele ka plani e itseng. And this is where they asked Aaron to come up with another plan. Mo ba reng Arone a ba fumanele eo ba tlang ho mo rapela. And they asked Aaron that he might find someone that they pray for. Arone a ba fumanele Modimo ya tla ba etellang pele o ba tlosa naheng ya Egepeta. They asked Aaron to find a God who will lead them out of the land of Egypt. Mo a tla ba fumanang Arone a ba fumanele ya tla ba isang lefatsheng la Kanana. And they asked Aaron to find someone to lead them to the land of Bane eo Canaan. ba neng ba mo tshepile ha a sa le yo a ba bone a ka kgutla e leng Moshe. For the one that they had trusted is not there, and they don't think he will come back. Bebele ya Moses. rona e re Arone a qeta ho utlwa taba tseo. The Bible says when Aaron had heard these O ne a kopa news, ba Israel bontate ba ba he Israele asked the elders in Israel hore ba ke ba buisane le mafumahadi ya that bona. they may speak to their wives, Ba buisane le barwetsana le bahlankana ba that they bona. speak to their daughters and their Hore ba sons, ke ba tlose masale ohle a gauta ba kentseng ho for bona. them to remove their earrings made of gold, Ebe ba tlise ho yena. and they should bring them to him. Ha ba qeta ho bokella masale ana a And after gauta. collecting all this jewelry, Ke mo Arone a entseng namane ya kopo ya gauta. this is where Aaron created a false god made of gold. Namane eo ka yona ba tlang ho e rapela. This calf they were supposed to pray to. Bebele e re Arone o ne a bua taba tsena ha ba The rapela. Bible says Aaron said these words Ha when they ba were rapela praying. namane ena o buile mantswe a reng oh Modimo wa hao ke eo. When they prayed to this calf, he said, "Oh God, there you are." Modimo wa bona ka letsatsing leo ba ne ba mo eletsa mokete. On that particular day, they celebrated for this Empa false tsatsing god. leo ha ba etsa mokete wo wa ho rapela namane eo ya gauta. And on the day when they were praying to that calf made of gold, Ke mo Jehova a neng a na le Israele a na le Moshe teng thabeng. this is where Jehovah was with Moses in the Ha mountain. bona tse etsahalang. And when he saw what was happening, A kgina haholo. he was angry.
yaba ore o Moshe Then he said to Moses, bona setšhaba sao sa Israele se look at fetohile your nation of Israel, it has ba turned. kgelohile tseleng yeo ne ke neng ke ba laetse ho They've yona lost the way that I pointed to ba them. iketseditse namane ya setshwantsho They've created a false god mme ba e and they are khumamela kneeling to it. ebile ba e hlabetse mahlabelo And they've even sacrificed ebile ba to them. ipitsa ka opa ke modimo wa And they bona call it their God. yaba Kreste Jehova wa rona a utlwa taba tseo And when Jehovah heard these a words, bona taba tseo when he saw all of this, a rata ho ka fedisa he Israele wanted to destroy ke Israel. mo a buisanang le Moshe This is where he conversed with Moshe Moses. o re ho yena And Moses said to him, modimo wa rona God our o se ke Father, wa lebala selekane seo se entseng do not forget the covenant selekane that seo you se made, entseng le Abraham the covenant that you made with selekane seo se Abraham, entseng le Isaac le the Jacob covenant that you made with le Isaac selekane and se Jacob, itseng the covenant that you made, wena o tla fa Israele that you will give le Israel ditlolo tsa and the yona great gore grandchildren lefatshe leo ba tla atang a world where they will ba multiply ba bangata jwale ka dinaledi tsa and be as many lehodimo as the stars in the heavens. ha modimo a utlwa mantswe a tswang ho Moshe And when God heard the words coming from yaba o re Moses, o Moshe ke a he said to utlwisisa Moses, I understand, empa tsamaya but go o buisana le setjhaba sa and hao speak to your nation. tse Moshe a theoela fatshe When Moses mo a descended, fihlang teng when he got to the, a fumana e le nnete hoba setjhaba sena sa Israele a se sena he modimo found that truly the nation of Israel does not praise God. empa pele a tsamaya Moshe o re o modimo wa hae But before he left, he said to his o re o God, modimo wa hae a o re ke tsamaise setjhaba sena ke ye he kanana said to his God, when you say I must take them nna to ke tla Canaan, tsamaya le mang o ya kanana who will I go to Canaan Jehova with? o re o yena lengelo le tla tsamaya le And wena Jehovah said, an angel will go with lengelo you. leo le tla tlosa makanana pele ya hao An angel that will remove lengelo the leo le Canaanites tla from tlosa you. baamore pele ya An angel hao that will remove the lengelo leo le Ammonites tla from you. tlosa bahethe pele ya An hao angel that will remove the le tla Ethiopians tlosa from you. baferese pele ya It will hao remove all of le the tla nations. tlosa bahebe pele ya It will hao remove the le Hebels bajuda botlhe ba pele ya and all hao the le tla Judeans le tla before ba you. tlosa It will remove them o ba tiisetsa and be patient. gore ka dinako He tsotlhe said at all times, o tla ba fitlhisa lefatsheng le kollang masi le he will dinosi get them to the land of milk and honey. ke mo modimo a buisanang le Moshe teng This is where God converses with e ba Moses. Israele ba bona taba eo ya puisano le modimo And when the Israelites see this ya ba ba tloela conversation, medingwana le megabo ya bona e leng ho they bona left the false ba gods and all tloela their taba bling tsa bling, morena Herode le thabeng ya and they Herode left the mountain of Herod, ba mamela and they Moshe listened to Moses. empa mo re badileng But where we read re this fumana morning, mantswe a kgothatso we find the words of encouragement o Moshe a eme lefikeng to Moses as he was standing Jehova on the o re o rock. Moshe Jehovah says to e Moses, tla re ya kganya ya ka e feta and when my glory ke passes, tla o kenya lefarung la lefika I will place you ke o near the kgomaretse ka cliff letsoho la and ka cover you with my hand. mantswe ana a tla o Moshe These words come ka to o ba ka Moses morago o ba Moshe after Moses, a iketsetse tente after he had created a tente tent, yeo a itlhomileng e le tente ya diahelo a tent that he had tente built, yeo a itlhomileng e le tente ya a pokano tent that he had gore mang built, le a mang tent ya of batlang unity, that Jehova whoever wanted to a be ne in a touch with tswelle God, tenteng ena ya they should pokano come to this a tent ne a of tswelle unity. tenteng ena ya They should go to diahelo this tent of ka unity dinako at tsotlhe all times. e ne e re ha Moshe When Moses, a tswela ka ntle a tswa ka monyako when he was going a out of leba the door, tenteng ya pokano going to the tent of be unity, letshwele lotlhe la then the baIsraele whole crowd of ba the tswa Israelites, matenteng
tenteng ya bona they would depart from ba their ile ho bona o tents ba Moshe o etsa eng to go and see what kampa ba Moses mamele o was ba doing, Moshe o tla ka taba tse or difeng. listen to what Moses was telling them. Bebele ya rona e hlalosa ho The ba Bible explains ha that Moshe when Moses a le ka tenteng eo ya was in the pokano tent of unity, topollo ya leru e ne e tle e eme pele ho there was yena a pillar of a e cloud. eme pele ho monyako wa tente It would eo stand next to the ebe Moshe door. o buisana le modimo wa And hae Moses would have a conversation ba with God. tadimane difahlehong They would look each other in the empa sa eyes, mmone but he would not see bebele re him. Moshe o ne a buisana le modimo jwale ka nna ke buisana le The wena Bible says Moses would speak to God as you and empa o ne I a sa converse, but he mmone did not see bone him. modimo a ka dumela hore a For mmone God did not allow him to see him. puisanong ya Moshe le modimo In their conversation, ka dinako tsohle at all times, Joshua morwanine o ne a ntse a le teng moo Joshua, the son of Nine, was there. Obane Moshe o botsa modimo dipotso tse ngata For Moses was o re asking ke le God Moshe a lot ke a of questions. dumela He said, as o Moses, ba o I itse o agree modimo ko o tsebe ka lebitso la that you hao said you are God and I should know you by ebile ke o name. tsebe obane ke bone o bone mohau ho And I nna should know you for you have seen jwale ka mohau grace. ona wa hao ona o mfileng And now ona by the grace that you a have ko tlo given me, ntsebise ditsela tseo ke tla o tsamaya ka come and tsona show me the right way ke tla ke to tsebe ke fele ke bone mohau o mfang so that I ona can continue Me to see ubane the ka grace mohau that you ona wa show hao. me. And because of this o grace o of buang le nna ka ona that you have talked to me setjhaba sa about, hao se tla tseba boholo ba hao your nation will ka know mantswe ao how ke mo great you Jehova are. a tiisetsang o And this is Moshe why Jehovah gore o says tla to tsamaya le Moses yena ka dinako tseo that he will walk with him o at tla all tsamaya le yena times. jwale ka leng ka He lenyelong will walk with le him tla like the tsamaya le yena le angel. mo tiise You will walk with him and strengthen empa se a him. se tiisang But what he is strengthening kore a ke a bona sefatlhego sa modimo is that he will never see the face of a God. ke a bona sefatlhego ka dinako He will tsotlhe not see the face of gobane God at all Jehova wa times. rona ya For molemo Jehovah, who is merciful, ha ke a dumela o ka bona sefatlhegong sa does not hae allow to be seen, empa o tlamehile o tsebe lebitso la but you hae must know his gore name. ka dinako tsotlhe o mo hauhele ebile o roke lebitso la That at all hae times you must Le glorify mesebetsi his ya name hae. and his works. ke ka mantswe ao ke reng kganya ya Jehova e be le lona This is why I say the glory of God be with you. lentswe lena kganya This word glory, ka puo ya seheberu le bitswa jwalo ka kavod in Hebrew it is called kavod, e leng lentswe le batsi haholo which is a very important word. kganya ya modimo ke botlotlei ba modimo The glory of God means that God is kganya ya most high. modimo ke bohalaledi ba modimo The glory of God is the holiness of God. kganya ya modimo ke bohlweki ba modimo The glory of God is the cleanliness of God. kganya ya modimo ke bomatla a The hae glory of God is the power of God. temaneng ena ya rona In this verse that we are re reading, bona Moshe a rata ho qobella modimo wa we hae see Moses ore a speaking to ipontshe God, sefatlhego asking him that he may wa show his lebala face. Moshe Moses has goba forgotten modimo wa rona that our God, tsatsing leo a kgaohanang le motho on the day where he tsatsing leo separated motho from a etsang people, sebe when a person ha ka sins, tlhola a dumela ho tiana le he motho stopped gobane meeting motho with the ka people. boyena ke sebe For a person in empa modimo wa himself rona is a ke sin, a and hlwekileng God is o clean. tiana le motho He only meets a fela ka person lenyeloi by an angel. ke itse kganya ke lentswe le bitswang kavod I said glory means kavod, botlotlei ba modimo the glory of God. empa ka selatina le bitswa Soli Deo Gloria And in Latin, it is called what was just said. ka segerika le re ke sola desco de sas And in Greek, it is what was just said. ka mantswe a mang In other words, modimo wa rona wa re tlhalosetsa o ba is an omnipresent God our God is explaining that ke Modimo ya dulang a na le rona. modimo wa rona wa re tlhalosetsa ore is an omniscient God Our God is explaining that ke Modimo ya sa hlolweng ke tsohle. taba ena e re tlhalosetsa o ba modimo wa rona is an omnipotent God
it is explaining that our God ke Modimo ya matla ka ho sa fetisising. Jwale ha Modimo e le Modimo ya matla. Now when God is a powerful and omnipotent E God, hlalosa hoba ke Modimo ya tlameileng a hlomphiwe ka dinako it tsohle. explains that he is a God that must be Modimo wa rona ke Modimo respected. ya tlameile a tumiswe ka dinako He is a tsohle. God that must be praised at all times. Modimo wa rona ke Modimo ya lokelang fuwa sebaka seo ka sona se lokileng. Our God is a God that must be given all that is good at Hobane all ke kavod times. ka boyena, ke the glory ka boyena. For in himself he is the glory. Ka mantswe a mang a re hlompha lebitso lena kavod. In other words, when we honor the word kavod, Re re tumiso ha eo Modimo kampo kganya eo Modimo mahodimodimong. we say the glory be to God in the A tlotla heavens. le hlompho di lebiswe ho Modimo mahodimodimong. All the honor and glory be to A God tlotla in le the hlompho di heavens. ske tsa lebiswa ho mabishopo le baruti. All the glory and honor should not go Ha to the tlotla le reverends and botlotlei bishops. botlhe bo fiwe Modimo mahodimodimong. All the glory and honor must be given to God in the Qheku heavens. leso, My elder, ntate wa ka, my father, kgaitsedi wa ka, my sister, wena morwetsana, you, my daughter. tlotla a ke lebiswe ho Modimo mahodimodimong. Let the glory go to God in the high Potso ya ka heavens. ke o ba re le batho re tlotla re lebisa ho Modimo mahodimodimong na. My question is, as a people, who do we glorify? Tsatsing lena ke rata o re tadime o ba tlotla re lebisa ho Modimo mahodimodimong This na. morning, I want us to look at this, that the glory must be taken to Ba God. teng bomme le bontate. There are mothers and fathers. Tlo rata re khefutse hanyenyane re ye mikotleng ya rona. I want us to relax a bit and go into our pockets. Ke rata e mong le mong a ntshe ranta e seng 2 ranta, ranta eo e leng pokotong ya hao. I would like each and every one of us to take out the 1 rand that is in your pocket. Ranta e leng pokotong ya hao. The 1 rand that is in your pocket. Ke rata o ntshe ranta eo. Please take out that 1 rand. O na le bomme ba e fumaneng morao mane. Do we all have the 1 rand? If you have it, ke kopa we ka morao ha yona we ke we bale mantswe a leng ntate bana ba funzi kumbela ba ibale. If you can read what is written at that 1 rand. Ya ka e bonang timang ya e bonang a ibale. Is there anyone who can read it? It's on. All right. All right. Ke batla e nngwe hape. Aha. Ke batla e simolang ka Soli. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Glory to God. Tlotlo le hlompho ho Modimo. Ha motho sheba ranta ena ere glory to God. When you look at the 1 rand, it says hlompho le tlotlo ho Modimo. Ke puo ya Selatina e ngwadilweng e ngwetsweng Soli Deo Gloria. This is Latin, it's written Soli Deo Gloria. A hlompho yohle e lebitswe ho Modimo All fela. the honor and glory be to God only. A hlompho yohle e lebitswe ho Modimo, Modimo a le mong fela. May all the glory and honor be to Ha o one tadima God. lentswe lena Soli le tswa ho the solas.
When you look at the word soli, comes from the word solas. La pele ke le reng hlompho e lebitswe ho Modimo The fela. first one is the word that says, let the honor be to E God. latelang ke sola scriptura. The following one is sola scriptura. E re bontsha ho ba salvation re tla e fumana fela ka lentswe la Modimo. It shows hore pulus, or we will get it only by the E word of latelang ke God. sola Christos. The following one is sola Christos. E hlalosang ho ba fela ke ka Kriste fela mo re ka bonang pholoso. Which explains that the only salvation we can get is by Christ. Ya ba tuna sola gracia. Then there is sola gratia. Ke fela mo re ka lokollwang sebe ka Modimo wa rona. This is where our sins will be forgiven Se by tla our lokollwa God. sebeng ka mohau ka mpo the grace of God. The grace of God will keep us from Ya sin. ba re tlamehile ho ba lebele sola fide. Then we have sola fide. Sola fide ke e hlalosang ho ba tumelo yohle ya rona ke yo re tlamehile re dumele ho Modimo wa It rona. explains that our whole faith should be unto God. Ka mantswe a mang sola gloria. In other words, sola gloria. Ha ke e tadima hodima ranta eo o e tshwereng. When I look at it on the one rand that you have in your hand, Jehova o re wena kganya e be ho Modimo. it says that let there be glory to God. Modimo wa rona o re kganya e be ho Jehova mahodimodimong. Our God said, let there be glory to O re Jehovah ka in the ranta eo o heavens, kgantshetsa lehodimong. that there may be glory in the Ka in the mantswe a mang ha o heavens. tshwere ranta eo Modimo wa o tlhonolofatsa. In other words, when you have that one rand, Ha o God is tshwere ranta eo glorifying. Modimo o kenya lefarung kampo lehafing la When you hae. have that one rand, God is keeping you under His. Ha o na le ranta eo Modimo o re ke o fupareditse ka letsoho la ka. When you have that one rand, God is saying, I'm protecting you and keeping Ebile you o in my kgantshetsa hands. sefatlhego sa And I hae. am showing my glory to you. Modimo wa rona wa o tlhonolofatsa. God is blessing you. Hobane kganya ya Modimo ke yona e tlotlehang ho rona. For the glory of God is what Hobane is kganya ya Modimo glorified ke yona unto e us. halalelang ho The rona. glory of God is what is holy to Kganya ya us. Modimo ke yona e hlwekileng maphelo a The rona. glory of God is what Kganya ya cleanses Modimo our ke yona e re lives. fang The glory matla. of God gives us Bua ka strength. mantswe a Jehova. I'm speaking of the words of Ao re Jehovah, tsamayang re a jarile letsatsi ka that we letsatsi. walk carrying Mo re day by day, tsamayang. wherever we Re le go. ma-Afrika As Borwa. us as South Modimo wa Africans, rona. our O God, tsamaya a re, I have glorified you. He walks with O us. tsamaya ha o tshwere 10 ranta When Modimo wa rona o re, I have glorified you 10 you have the times. 10 rands, God is saying, I've glorified Ka you mantswe a 10 mang ha o tshwere times. 100 rand, God has glorified you 100 times. In other words, when you have 100 rands, Modimo o tlotla ha Ha o lekgolo. tshwere 1,000 ranta Modimo o glorified 1,000 times. When you have a 1,000 rand, Modimo o Bane tlotla ha ranta ke re sekete. sola Deo Gloria. For 1 rand Ere says sola glory Deo to Gloria. God. It says glory to Ka mantswe a mang ha God. o ka ba millionaire, Modimo o glorified a million times. It means that if you you are a millionaire, God has glorified you La a Modimo a o million file times. moputso wa ho ba mohlomong o fumana o amohela 100,000 ka selemo. And when God has blessed you to It receive means God has 100,000, glorified you 100,000 times ka ho selemo. bolela hore Modimo o tlotlile ha makgolo a Tšhelete yeo o e dikete. amogelang ka kgwedi Modimo o tlotlile ka o glorified you 10 times that particular amount of money. Your monthly wages or salary, that is God glorifying you. Ba bang ba rona re lehlohonolo mo re nang le dimilione. Some of us are very fortunate to have It means millions, Modimo wa rona o re hlohonolofaditse a million times. meaning that God has glorified us a million Modimo wa rona times. wa re rata. Our God loves Ke us. ka hoo re reng glory to God. This is why we say Modimo wa rona Modimo wa re a close. rata. Our God Hobane mo re loves us. tsamayang ka dinako
nako tsotlhe, continue to glorify For us. wherever we walk at all times, udula a re tlotla. Empa hodima glory ena re ifumanang ho Jehova. But who kganya that we Empa get from hodima kganya Jehovah, ena re ifuwang ke Modimo wa rona. from the glory that we get from Hodima our God, tshireletso ena re ifuwang ke from the Modimo wa protection rona. that we get from Ha Modimo God, wa hao a o when your file, God has given bukeng ya you. Malaki a o hlalosetsa hoba. In the book of E mong Malachi, le e it mong a re ho explains yena. that each and Seo se every one, fumanang ho Jehova, whatever you receive from o kgutlisetse Jehovah, karolo ya leshome ho you need Modimo to wa bring hao. it back Ka tenfold. mantswe a mang, In other ha words, Modimo a o glorifyile ka 50,000, when God has o glorified tlamehile you o with kgutlisetse 50,000, 5,000 rand. you need to bring Hobane back ke seo Modimo a o 5,000 tla rands. glorifiileng For ka what is sona. God, this is what God has glorified you with. Re le batho, As people, ha re tadima re fa kereke mohlomong 50 rand. when we give the church 50 rands, Empa ore o Modimo wa hao, seo mfileng sona, I only give you 50 rand back. you are saying to your God, what you Kganyeng eo have ke given me, I fumanang, give ke you 50 rands. kgutlisetsa ha 50 In the glory that I have given, I have Kganyeng eo received, ke I'm bringing back fumanang, ke 50. kgutlisetsa ha lekgolo. In the glory that I Kganyeng eo received, ke I give you fumanang, ke back kgutlisetsa ha 100-fold. In the sekete. glory that I Ha re ha give, I give you diketekete tsohle tseo 50-fold. mfang tsona, In all the seo se thousands that you busetsang, receive, what you o re o bring kganya ye back Modimo a o fileng in the yona, glory that ke God seo has given Jehova you. a lokelang ho se fumana. This is what God is Empa supposed Modimo wa to receive. rona, But o our tswela God pele, a re continues wena, and says to Soli you, Deo Gloria, Soli Deo kganya ebe o Gloria, yena. may the glory Le be wena to o God. fa kganya, He also gives o you fa glory. moputso, He also gives o you fa a- diranta tseo ka He also tsona, gives you a those tsebang rands. hoba o hlwekisetsa bophelo. knowing that your O life kgantshetsa will be good. bophelo. He's giving light to your life. Bua le wena motho ya ka re o phuteo ena. I speak to you, Ke whoever re is in Soli this Deo temple. Gloria. I say, Soli Deo Ha o le Gloria. motho o na le ranta, When you are a person ke and you ka have lebaka la one hoba o rand, filwe ke Modimo. it's because God has Kganya given ebe o it to you. Modimo. May the glory Ke be to ranta e etsang God. hoba Modimo. This 1 rand makes A God tsebe hoba o lokela ho phela. knows that you are Diranta supposed to eo live. re tsebang hoba ka yona. It's a 1 rand Re that we reke know maphelo a rona. that through it we Re buy our patale lives. di-medical aid We tsa pay our rona. medical Re aids. patale meriana ka We pay for our yona. Ke ka hoo medications. Modimo wa rona This is why a re our glorifyang maphelong a rona. He's glorifying our lives. Makoloi a re tsamayang ka The ona. cars that we Makoloi drive, a re a kgannang. the cars that we Ke the drive, times, the glory that we get from these are God. the glory. Matlo a o dulang ka hare ho ona. The houses that Ke we the live glory in. that God has given you. Ke kganya eo Ke kganya Modimo eo a o Modimo fileng a o yona. kgantshetsang It's the sefahlehong ka glory that yona. God is shining on Soli your Deo face. Gloria. Soli Deo Ke bua le Gloria. wena ngwaneso. I speak to you, Ya brethren, aparetsweng who is ke ntho filled tsa with lefatshe. the things of the A ko world. lemohe hle. Please Ebile o be be o aware tsebe and know hoba diaparo tseo o di that the apereng clothes you are ke wearing glory ya Modimo. is the glory of Ha o God. tsamaya, When you are mohlomong o walking, apere diaparo tsa mabitsobitso tse maybe you bitswang ka are wearing dilebo. all these clothes Ke that are kganya ya labels. Modimo. It's the glory of Ke kganya God. ya Modimo. It's the glory Mo of a God. kgantshetsang ka teng. Where He Ke ne shines ke utlwe upon you. bomme I always ba hear na le hore ba na mothers le saying, dintho ho thwe ke di-Louis Vuitton. they say they have O thwe things like di-handbag tsa Louis lona di Vuitton. tsamaya bo 20,000 The rand. handbags are A se worth ka mohau wa 20,000. hao. It's not Ke by your kganya ya grace. Modimo. It's the glory of of God. Kganya ya Wa o Modimo. glorify Wa o kgantsetsa. 20,000 times. 20,000 Hobane o times. kgethile. For He has Ha re ya chosen batho. you among A re the kganya ya people. Modimo. And He said the E a o glory of God lokela. is E a o good for you. It's tshwanela. good for you. Empa ka hare ho kganya ena ya Modimo. But within this glory O re of fa God, dijo ra He ja. gives us food to Dijo eat. tseo re di jang. The food that we Theko ya eat. dijo tseo re e The rekang. price of the Ke food that kganya we ya buy is the Modimo. glory of A se God. matla It's hao. not our power. Grocery tseo re di The rekang. grocery that Ke we kganya ya buy is the Modimo. glory of Ha ke bua le God. wena ngwaneso. When I speak to Ke you, re brethren, ranta I say eo 1 o e rand tshwereng that you have is in your glory hand. to God. Ke God kganya ya glorifies you. O Modimo keke wa o wa ba le 1,000 kgantsetsa. rand o sena 1 rand. You will never have Ka 1,000 mantswe a if you don't have mangwe, 1 o rand. keke wa ba glorified 1,000 times o sena the glory of In God. other words, you cannot be Ke Modimo wa glorified 1,000 rona. God without Ya God. reng kganya ebe o He's our lona. God who said, let glory be with you. Motho
person, o re a tsebe o tlhompheha lefaseng. that you may be dignified in the world. Botho A person, o re a tsebe o tsoa hlape that he may wake up and metsi a o bath hlapang ka ona. the water that you use Vaslapo to eo e bathe, sebedisang, the face cloth that ditlolo tseo di you use, sebedisang, the lotions o that di you rekile ka use. ranta. You bought them with Ranta a eo ke the rand. glory from God. That rand is Ha wa a di glory reka ka from matla a God. hao. Didn't buy Theko them eo with ke your the glory power. from God. That price is the Ke glory Modimo from wa God. hao, He's your ya o God tlhonolofaditseng. who blessed Ke Modimo you. wa hao, It's your ya o God kgantsheditseng who sefatlhego is sa hao. glorifying in Ke his Modimo face. wa hao, It's your ya o God kgantsheditseng petrolo koloing ya who hao. is shining Ke the Modimo petrol wa in hao, your car. ya o pataletseng rente ya It's your hao. God who Ke paid your Modimo wa rent. hao, It's your ya God tsamayang le wena who is ka walking dinako with you tsotlhe. at all Hobane o times. kgantshetsa sefatlhego sa For hae. he shines Ke his face on kganya you. He's yeo re the tsamayang le glory yona. that we walk with. Ke bue le motho, I'm not talking to a person. bua ka the glory of God. I'm talking about the glory of God. Ba bang ba rona re le batswadi, Some of us as parents, re sitwa ho isa bana di-universitying dikolong. we say we cannot afford to take our children to universities or Potso ke ba, how schools. many times do you want God to glorify you? The question is, ke ha kae mo o batlang hore Modimo a o Na wa kgantshetse? dumela o ba kgantshetse eo Modimo a o fileng yona, ke yena a tsebang o ba yo loketse na? Do you agree that the glory that God is O giving hlokagala you borapedi is ba what you hao are jwalo ka worth? ba Israele. Just like the O seke Israel, wa iketsetsa medingwana ya do not gauta. create O false seke wa gods. lesa o rapela. Do not cease Hobane to pray. madi ao kampo tšhelete eo e batlang o patalela bana bao sekolong. For that money Ke that you the are glory looking of for God. is the O tla glory e of fumana fela ka God. thapelo. You will only Ke the find it glory in of prayer. God. Ke kganya O ya tla e fumana Modimo. fela You will only ha o sa find nyatse it ho Modimo wa when hao. you Ke the don't glory of disgrace God. How- ke O tla e kganya fumana ya Modimo. fela You will only ha o find it dumela. when you Ke the glory believe. of God. Ke kganya E ya tla o Modimo phahamisang that will lift you ha o up kgathetse. when you are Ke the tired. glory of God. Ke kganya ya E tla o Modimo that will phahamisang lift you hara up batho. among Ke the the glory people. of God. Ke kganya ya Yeo Modimo tsamaisang that walks mo o with you tsamayang. wherever you Ha o walk. bobosela. When you are Mohlomong o smiling, ntse o tsamaya. maybe you O are entse the walking. shoulder up. Your Ha se shoulders wena. are up. Ke ka lebaka la kganya ya It is Modimo. because of the glory of God. Ha se wena, ke kganya ya Modimo. It's not you, it's the glory of God. Qetellong ke re ho wena ngwaneso. In conclusion, I say Wena to ya you, hana brethren, lelang, wena ya kgethehileng. you who is holy, who is Wena ya chosen, hlohonolofaditsweng. you who is blessed, Wena yo Modimo a mo neileng tsohle. the one who God has given everything. Ya o bua mantswe ana, the glory to God. When you speak the words, "Kganya ya Na wa Modimo," tseba o wa busetsa ho Jehova do you na? understand that you are sending them Bane back to Paulos o re ke tla God? busetsang ho For Paul Jehova. says, what shall I render Hobane to melemo ya Jehovah? hae e ntekane. For he has done so much for Ke tla me. busetsang ho Jehova. What shall I render to Kampo Jehovah? e mong ba binang mmina thoko. And others who sing, Ba ntse ba re kentsha hanyenyane empa wena o mfa they say, I tsohle. give you a little, but you give me Eh, all. kampo ba reng ke ke be motshepi wa setjhabeng sa They hao say, na. I should be trusted in your nation. Ke re o lona. I say to you, Glory to God. Kganya ho Modimo. Hobane Modimo wa rona o re file ranta. For our God has given us a Kganya ho rand. Modimo. Glory to Hobane God. Modimo wa rona o re file mosebetsi. For God has given us Modimo wa jobs. rona o re file matlo. God has given us houses. Modimo wa rona o re file metsi. God has given us Modimo wa rona o water. re file dijo. God has given us Modimo wa rona o re food. file makoloi a re tsamayang ka God has given ona. us the cars Modimo wa that rona o we re file drive. diaparo tse re God tshireletsang has mmeleng given wa us the rona. clothes on our back. Modimo wa rona o re file malapa ao ka ona a re bang le bophelo bo botelele God ka has teng. given us families for our Modimo wa rona o lives re to be file longer. ranta. God has E given leng us a tsohle rand. tse mo loketseng. This is everything that is good to Him. Ranta. A E leng rand. tsohle lefatsheng lena hore o di fumane o tlamehile o be le This is yona. everything that in Ka this mantswe a world mang o you tlamehile o must be le have. the glory of God. In other words, you need To the have glory of anything that you God. want to have. Hore o be le seo o batlang ho ba le sona. Wena o ke re o eletsa o tswa botebong ba pelo ya I hao. say shout from the bottom of your heart. O re glory to God. O re kganya e be ho Modimo.
o bitsa o tswa botemong ba You are hao calling from the depths of your heart. gore o modimo wa hao And you say to your ha God, ke sitwa ke meleko when everything is not going right, ke tseba o ba o teng I know that you are there. gore o modimo wa hao And you say to your ke tla o God, sebeletsa ka dinako I will work for tsohle you at all ke tla o times. sebeletsa gobane o mphile kganya le I will mohau serve you, for you have given ke me tla your thusa ka glory. ntlong ya jehova I will serve in ke the tla house of the thusa o God. a marako a ntlo ya I will jehova help to build ke the tla walls of thusa o the house godisa of the mmuso wa God. jehova I will bring ke back tla the kingdom of God. I thusa will o rorisa serve lebitso la and jehova praise the name of God. gobane moshe For Moses o re kganya ya modimo says the glory of ke God yena e tla mo tshireletsang is what will protect ke him. yona e tla mo kenyang lehafing la hae It will keep him under his arms. kganya ya modimo The glory of e God, tla tia maotong a hae it will steady his o feet. tla ema jwale kae o ka re o eme lejweng He will stand like he's ka re o eme standing on a lefukeng le rock. tileng He will stand on ka a lebaka la rock kganya that ya is strong modimo because of the glory of dintho God. tsotlhe ke tsa jehova Everything belongs to melemo God. yotlhe e tswa ho yena All the goodness is Rona from God. batho, Us as a ke people, o busetsa se tswang ho we need jehova to give back to what paulos o re o rona Paul says to bukeng ya us bakolosi in the book of mme Colossians. seo le se etsang In what you do, le ha e ka ba eng le eng whatever you do, le seo ka pelong ya lona and whatever is in your heart tse le ratang ho se etsa that you want to do, le se etse ka lentswe la modimo do it in the word, with the Eseng word ka of God, batho. not with the people. le tswe le tseba hobane You should know le that fuwe ke modimo it was given by God. moputso wa lefa The moputso ona le o the filwe ke Modimo. payment of inheritance, Le o filwe ke modimo it has been given by God. le o filwe ke modimo You have been given by God. tsotlhe tse le nang le tsona All that you have ke moputso o le filweng ke modimo is the payment from God. kganya e lebitso modimo mahodimodimong The glory of God it is in God in the heavens. kganya e lebitso modimo mahodimodimong Let the glory be to God in the heavens. rotlhe a re reng glory to god May we all say glory to God. glory to god modimo wa letlhogonolo fatshe May God bless us. amen Amen. tlo kopa mme mamphatlhele a fetise lentswe lena ka thapelo
Amen.